13. maj 1990. godine. Utakmica između zagrebačkog Dinama i beogradske Crvene zvezde. Zajednička država brojala je poslednje dane. Nacionalne tenzije, mržnja i bes su rasli. Čekao se samo jedan trenutak da sve eksplodira. Tog dana stadion Maksimir pretvorio se u krvavu ratnu zonu. Kamenice, nasilje i suzavac. Navijači su srušili ogradu i izjurili na teren. U opštem haosu, potez jednog fudbalera Dinama postaje simbol otpora za jedne, a čin nasilja i izdaje za druge. Da li je rat u Jugoslaviji počeo baš na ovom stadionu? Umro je drug Tito. Smrću Josipa Broza Tita 1980. nestao je jedini autoritet koji je držao 6 republika na okupu. Krajem 80. godina komunizam je padao širom Evrope, a sa njim i iluzija jugoslovenskog bratstva i jedinstva. Ekonomska kriza u zemlji probudila je stare, uspavane duhove nacionalizma, predvođene Franjom Tuđmanom u Hrvatskoj i Slobodanom Miloševićem u Srbiji. Samo nekoliko nedelja pre utakmice, u Hrvatskoj su održani prvi višestranački izbori. Pobedila je Hrvatska demokratska zajednica na čelu sa Franjom Tuđmanom sa jasnom težnjom ka nezavisnosti. Paralelno sa buđenjem hrvatskog nacionalizma, rastao je teror nad srpskim stanovništvom. Sa druge strane, u Beogradu, Slobodan Milošević je uveliko centralizovao moć. Za Srbe u Hrvatskoj, Tuđmanov dolazak na vlast budio je sećanje na Drugi svetski rat i ustašku strahovladu. Za Hrvate, ostanak u Jugoslaviji znači je počinjenost Miloševićevom Beogradu. U takvoj atmosferi, fudbalski stadioni postali su arene za iskazivanje političke moći, a navijačke grupe regrutni centri za ono što će tek uslediti. U Zagrebu marta 1986. godine najvatreniji navijači Dinama odlučuju da se ujedine. Inspirisani tada popularnim filmom sa Seanom Pennom, uzimaju ime Bad Blue Boys. Kako je politička kriza rasla, oni postaju nezvanična garda rastućeg hrvatskog nacionalnog identiteta. Na njihovim tribinama sve češće su se mogle videti hrvatske zastave, a sve ređe jugoslovenske. Sa druge strane, u Beogradu, severna tribina Marakane bila je moćna, ali podeljena na desetine manjih, često sukobljenih grupa, poput Ultrasa i Red Devils. I tako sve do pravoslavnog Božića 7. januara 1989. godine, kada se sve frakcije ujedinjuju pod jednim istorijskim imenom – Delije. Ujedinjenje se poklopilo sa usponom Slobodana Miloševića, a Delije postaju moćan deo srpskog nacionalizma. Ubrzo će kontrolu nad njima preuzeti jedna figura bliska tajnoj službi, ali o tome će biti više reči kasnije. Crvena zvezda je 13. maja u Zagreb došla kao novi šampion države i klub uz koji je išao prefiks srpski. Vozom stiže i oko 3000 zvezdinih navijača iz svih krajeva zemlje. Već na železničkoj stanici kreću sukobi. Kada se primakao početak utakmice, zagrebačka policija je sprovela zvezdine navijače na južnu tribinu Maksimirskog stadiona. Krenule su verbalne čarke i standardne prozivke praćene međusobnim uvredama. Reci mi, kako očekuješ danas da će biti? Kada će biti? Pa, bit će krvavo. Ako Dinamo izgube, mi smo se dogovorili da ćemo strušiti na sjeveru ogradu. Atmosfera je postajala sve napetija i velikom brzinom sve se otrglo kontroli. Prema zvaničnom izveštaju šefa obezbeđenja stadiona Milana Dupala, situacija se ovako odvijala. Proizlazi da je u 17:39 uočeno bacanje kamenja sa istočne strane stajanja prema jugu, prema navijačima Zvijezde. U 18:07 na jugu počinje trganje reklama i bacanje prema terenu. U 18:15 dolazi do izlaska kroz ove otvore gdje su skinute reklame navijača Crvene zvijezde prema južnom dijelu gdje su bili gledaoci Dinama i dolazi do međusobnog sukoba. Sve to vreme milicioneri, njih oko 200, sukob su samo posmatrali. Nedugo nakon toga dolazi do probijanja ograde na severu. Bad Blue Boysi upadaju na teren kako bi uzvratili Delijama na jugu. Teren postaje ratna zona.
Milicija tek tada odgovara punom brutalnošću, vodenim topovima i pendrecima. Igrači su bežali u slačionice, većina, ali ne svi. Kapiten Dinama, 21-godišnji Zvonimir Boban, ostao je na terenu. Videvši kako milicioner tuče navijača Dinama, Boban se zaleće i udara kolenom u grudi milicionera Refika Ahmetovića. Pritisnuti milicijom, Dinamovi navijači su počeli da se povlače ka izlazima, dok su Zvezdini navijači ostali na stadionu. Neredi na stadionu trajali su nešto manje od 1 sata, a potom su se preneli na ulice Zagreba, gde su se Bad Blue Boysi obračunavali sa vlastima do dugo u noć. Epilog: 193 povređenih, od čega 117 policajaca, podneto je 20 krivičnih i 60 prekršajnih prijava. Smo bili uplašeni kada smo otrčali u slačionicu i kada smo tamo ostali do ponoći, kada nismo mogli da izađemo. Već sutradan, 14. maja, je krenuo medijski rat. Hrvati su bili protiv navijača Zvezde i milicije, dok je srpska strana prozvala Hrvate za nacionalizam i izazivanje nereda kojima se ruši Jugoslavija. Tvrdili su da je sve režirano od strane HDZ-a kako bi se sklonio srpski kadar koji je činio vrh tadašnje hrvatske policije. Mnogi svedoci su pričali da su kamenice već bile spremne na stadionu i da je ograda severne tribine bila dan ranije oslabljena kiselinom kako bi lakše popustila. Hrvati negiraju sve ovo i smatraju da je sve organizovano iz Beograda i da je njihova reakcija na nasilje potpuno spontana, pogotovo što je u početku izostala reakcija milicije na divljanje Delija. Sumnje da je u sve umešana srpska tajna služba dodatno je podgrejalo prisustvo jednog čoveka, tada široj javnosti nepoznatog Željka Ražnatovića Arkana. Zvanično, on je bio vođa navijača. Nezvanično, smatra se da je bio čovek sa dubokim vezama u Jugoslovenskoj službi državne bezbednosti. Mnogi veruju da je Arkanov zadatak bio da stavi Zvezdine navijače pod strogu kontrolu države. Na Maksimiru on je stajao na atletskoj stazi, u odelu, predstavljajući se kao službeno lice kluba. Njegovo prisustvo je ukazivalo na mračne veze između beogradskog podzemlja, navijača i tajnih službi. Ipak, čovek koji je obeležio ceo sukob bio je jugoslovenski reprezentativac Zvonimir Boban. Taj potez je od njega preko noći napravio nacionalnog heroja u Hrvatskoj i državnog neprijatelja broj 1 u Beogradu. Za Hrvate to je bio čin otpora protiv represivnog aparata Beograda. Za Srbe i projugoslovenske struje to je bio nezapamćen napad na državu i uniformu. Počeo sam malo psovati svim tim policajcima šta su radili, milicajcima. Kasnije me jedan prvi udario, onda sam reagirao. Mislim da je bilo pošteno reagirati na nepravdu. Kasnije će Boban izjavljivati kako jugoslovenska himna nikada nije bila njegova, iako ju je kao osvajač zlatne medalje u Čileu 87. sa ponosom pevao. Zbog incidenta na Maksimiru, Fudbalski savez Jugoslavije ga je suspendovao, pa nije igrao na svetskom prvenstvu u Italiji. Napadnuti milicioner Refik Ahmetović je godinama kasnije izjavio da je oprostio Bobanu, ali je i dodao: Sada sam vratio Beticu, ubio ga, ja bi ušao istražim, rat krenu i mene ne vidi. Ispred Maksimira danas stoji spomenik posvećen navijačima Dinama sa natpisom koji tvrdi da je rat počeo upravo tog 13. maja. Istoričari se naravno neće složiti. Oružani sukobi su počeli mesecima kasnije, a Jugoslavija je pravno postojala još neko vreme. Zajednička država je na Maksimiru simbolički prestala da postoji. Navijači koji su se tog dana tukli na atletskoj stazi, samo godinu dana kasnije gledat će se preko nišana pravih pušaka na pravim ratištima. Arkan će osnovati srpsku dobrovoljačku gardu, regrutujući trupe upravo sa tribina. Mnogi Bad Blue Boysi i Delije obući će uniforme. Utakmica Dinamo-Crvena zvezda nikada nije odigrana, a na terenu nije pobedio niko. Pobedu je odneo rat. Ako vam se dopao ovaj video, kliknite like, share i subscribe. Hvala vam!